Jedan od najpoznatijih srpskih glumaca Rade Šerbedžija, koji glasom, šarmom i harizmom pleni na pozornicama i TV ekranima širom sveta, napunio je 73 godine. Publika ga voli i kada je glumac i kada je režiser. Žene uživaju i kad je kompozitor, pesnik, pevač ili recitator. Od 1992. godine živi u Americi. Otac je petoro dece i uvršten je u jednog od 100 najuspešnijih Srba u svetu. Svoju drugu suprugu Lenku Udovički, glumicu i rediteljku sa kojom ima 3 ćerke, upoznaje u Subotici 1990. godine na jednom festivalu. Rade je 90-ih odlučio da se sa suprugom i ćerkom odseli iz Beograda nakon napada u jednom klubu kome je prisustvovala i Branka Katić. Kada se Radetu, mom divnom profesoru, rodila Nina, prva ćerka u braku sa Lenkom Udovički, bili smo u Nani. Bilo je nešto kasno, nas 4, i to su bili neki pijeni klinci koji su vadili pištolj i pucali u plafon, dobacivali mu, vređali. Nisu mogli da ga ostave na miru. Njega koji nas je na fakultetu učio da nikada ne sudimo o drugima. Sećam se da smo hrabro stajali za tim šankom. Nismo se ni bacili na pod. Nismo odgovorili niti bilo šta. Bilo je to potpuno idiotski moment. Njemu se rodilo dete, a neka pijana budala ga je prozivala što je Hrvat. A on nije ni Hrvat, već jedan nesrećan Jugosloven, Srbin iz Hrvatske. Rade je izuzetan humanista, divan domaćin, čaroban glumac. Koliko smo ga samo voleli u svim ovim ulogama, ispričala je Katićeva. Glumac je rođendan proslavio na Brionima gde je igrao dramu Ko se boji Virginije Woolf, a koja će od jeseni biti na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta.